Hi ma'am, aigi nungsiraba angangsing angka ama loss and the profit aikoigi SSC GD 2023 da hangibani si ai series 9 na putarapa koi mamang chei hangiba question jing tuni ko adana koi da knowledge wai bangam tar gati share toromu subscriber toromu comment biramu ko so question ji auraji hai ribu question ji SSC GD 2023 the Hungarian question Jina Hari a dealer professes to sell his goods at a loss of 16%. High wedding aside dealers no claim to receive Magi goods lost 16% is the sale to claim to but the weight she can give 750 gram in the place of the 1 kg. I will 1 kg motor 750 place to find his total profit percentage. Mana loss oigra ju kg dadi weight dadi handai ko adu duna ngasai gi profit to utho na haibani ekoi na haibadi mana loss oire na khanjara ju 1 kg du phagi deba 750 ne adu duna let koi khalla je wakhan loina khalla je koi cost price ekoi han bole je cp cost price na iram ge ko CP. CG kay dogi ba koy na of 1 kg ji kay dogi dogi ba is 100 unit ne koy na lawro 100 unit ne khalo 1 kg mai ji koy chama do 100 unit ne lawro second mana claim to riba ako magi ji makoy yenga ji ba mana claim to ji kya no claim ji kya no ai matam da masai claim mana loss to boy ji 16% is I believe. Adu tadi adu kanda magi selling price to jole na I believe ko. High taragati masai ki selling price. Ako na si SP ni na low siya. Adu taragati masai ki cost price si my selling price to yin high taragati CP cost price minus cost minus magi ngasai 100 mana loss way to give 16% of CP duni ko ako na lay gito adu itari ko na CP je ko ngasai kya ne khana low re 100 unit ne low gi duni ko adu CG 16% di dum 16% na dum thammo 60 na thammo adu itari di ani si ito gina am minus to tar di 84 unit la ne 84 unit la adu ita di mana mo ngasai 750 do 1 kg is 100 unit ne ba adu ita de ko na gram do kg do on thosi plus unit do 100 unit do on thosi adu ita di masai cp masai mana ko giba masai cost price ko kano ko giba 750 gram do 100 unit on thok ka dabni ko 100 unit on thok tar ga di ko na 750 divided by as kg on gram in 1000 nam divide that taro into 100 chi ko unit to ne ro say 100 unit to paano bi damta second thing ado itar ga disi gi 0 ji si cut togro ade gi disi gi 0 ji na si 0 ji cut togro si ju cut togro kya le more 75 unit chile ore 75 unit chile ore ko 75 unit chile ore mana puto hai si profit ai bina ti profit percentage ai bina adu ta ha ma profit chu mo koi ko lo profit chi kamai no got ka da ge na hai ma tam da profit ot ke hai ta ru ga di ai koi na formula ama season ai du ni masai gi do ASP minus cost price ai bina adu ita ru ga di ASP ji ke ano ai koi na masai logi base ASPC selling price claim to give loss after claim to give kya na 84 laire adu itadi cost price ju kya na ta gi do masai on thok kg on thok 100 unit se same ga war ga di 75 adu itar ga di ani se minus to tar ga di kya tare 9 unit ko 9 unit tar next adu di profit percentage puto ke na koi na high tar ga di कोई formula ले profit percentage puto kya ai tar ga di ai ko na kumai tore profit
into 100 divided by cost price. Adu itaragadi akoina profit che kya no sida legibido 9 leire. Sida 9 leire ko 9 adagidi CP che kya no akoina claim ang akoina ngasai gi CP hola kanda akoina claim to gido kya no 75 sa leire 75 sini akoina claim koi kg do onkalaga kot kibido adu itadi 75 sa leire into magi 100 leire masagi adu itaragadi 9 jiga ngasai gi 9 jiga 100 ke into tawdi 975 niko adu itaragadi ngasai gi kai tare divide to taragadi 12 tare ko so 12 percentage IBG ngasai gi kai dogi na ba matamda magi profit chi 12 percentage tare sini aduna question ji d chume ko d aiba 12 percentage chumi angang sing naikoine knowledge pangboi targati like toramu subscriber toramu aduga question ji aroi badachu apangge ahobo dachu ai hakrabani ko adu noi yengo mathang dachu ai fajaba jaba angka pudno lake ngai ramu ko